पाउसद युम्फम ओइबमर ओइबपाउ खरा अपडेट तौजरी मार्कती हौके बेल पीरबसु पुलिसना अतोपा केस अमदा अमुक हना फाखरे मार्कती हौके इंडियन फ्रीडम फाइटर अमकी मासुनी पोकपा फेसबुक तो wakai nganglubagi damak tha asi konmari da manipur police ke asai CI somorjin alusing tim amara delhi dagi fatu ngasi imphal puraki ba mak thamang hauke kona bel pira pamatong imphal police station lokhat pa atopa case amada mok phakre magasi ayupung tara ka mathoi minute tara rum taba matamda delhi dagi imphal da thunglaki magbo airport imphal west ke additional SP law and order a nitrogen alusing tim amada putuna satke Airport amang jauh na ngai tun lagi ba pami sing aduna magta mag hokip dagi kamen amata pangpangam kide tungda ngasi no bidang athing batim West ki duty magistrate khatri mayum mehta ki mantri pokri to laiba officer residence ta purak pothoke korasina mahko bel pira baslo par lak amake PR bond submit taruk tabadagi judicial custody remand tauke sargas da magti hoke Imphal police station lokat pa topa FR amata amokhana phare Magayeng case asika mari lainana court potokadori. Magi matakta police na siripa maral singa tudi IPC ke section 153 clause egi makata for lining pokna from life amadi lol kenaba kanglup singe marakta. Nuaina danava sinva IPC ke section 505 clause B gi makata miyamda aki tujungba pokna na bawa from pangdokpa. IPC 506 ki makata criminal ki wakal senba amati tabak sataba amasong IPC की section 120 clause B की makada criminal conspiracy da saruk yabagi maral sing yaure police na thangkal ki ba prayer atugi matungina hauki ba April taraga tare tab mak hauki na make Facebook account Manipur na India tin ki ba adu kumjali singa ba sa Manipur ga mapangi September kun ga mathoida Manipur gi matam atugi Maharashtra Bodhchandra na Assam gi governor BB Menon ga Silong da merger agreement khudek pinara ba matung dani Aiba agreement aduda Maharashtra asna Manipur gi lam amadi ningthau amoy bagi hak punama kathoke adumanak mahaki lanai gi oiver lanthom lining laison gi hak amasung sel oina sahi gi luwal lak homblauke asungam thong asna Manipur gi ningtam basi mangki bani ana phangtoke masida sun atana atopa tongan ba Facebook post ke hata kanglu basel gi marakta nuaida danaba wafum kamarum thamlake reforestation makatan hai mak hokip na merger agreement gi batang da phangtok lipo wafum base lamda masigi akaknaba furup amada singnaba amadi kanaba hawboy na thoge masna fur masalgi marakta nuaina dunabagi asowa masak amahale maramasna mahako makata na wang pahung satana bagi damag nabit nipani ki police custody remand bibiu haina thamkibani chargasda maghaw ki kahausan na police ki wafam adu janing da phangthok pagaloina bel pipi na wafam kya thamlaki nakalani me ki wafam sing adu kumna tara batungda korasna maghaw ki pobel pi ki bane Amaramda mak hauki basi Myanmar masani mana Manipur da laklaga wakai ngang bagi damak phaki bani Arisa minister na phangthok ki wa pham atago akan mamong da janing da phangthok kibaga loinana magasi matam amagi India ki freedom fighter amagi masuno fani haina mahakya pokpa lingkho sai hauki sayung pudra ga taruk sura bana phangdorale mana makatan hai mak hauki ki mathau mana makatan hai mak hauki ki mathau oldo hauki basi Indian National Army INA da yaro pamiyoi amane Marapasida si minister na phangthok ki wafam atugi marik sumba khudam changdam miyam kana puthopam thoge maduna trabadi maki wafam atu India ki freedom fighters singa thawai dabani haina lobatai makhoi gi mung manung sahi sa kya ki mamak tagi Manipur da khunda tuna leraklabani landai thangbagi matam dagi makhoi gi mapa mapu sing mombi da khunda tun lerambe masigi tungda high court honglaktun mahak boki tungda nungtak belesta amok yum honglaktun laiki hausina high court belesta Housing High Court belesta amuk lahiri bane. Maki epok pada makatan hai although haukipna IN da jaw tana berdesing akan balan theng na duna. Aso ba thawdang lauki masida sunata na khongsom lan gi matam da so Manipur gining tambangak na bahona bada aso ba thawdang lauki. Asingam bagya asil laina chief minister na phangtorok lebo wa phamasi yamna lebak thibane. Makadarak fo atopa pau amada sex work law na jai police na action lawba yaro Supreme Court. Laibaga sigi jam number oi assessment am oina sex work asi illegal oi sex workers singi matak the police na criminal action law pagi tabak sa tawai yaroi hanakan Supreme Court na judgment ama pikre haire India ki khwadi ki wangba court sigi judgment hatu court sigi justice L Nageshwar Rao na lusing ba just on ki bench amana pikhi bane Constitution ke article 142 ki makada piriba akanaba power singa tu yeng tu na khandara ba matung da order adu pi bane
Court asina hai masa mafung paraba mati masana yaduna tabak tawriba sex workers sing police na criminal action sing lokot pi yaroi chumna gi leiri pamyo si uliba ike khumna ba su chap chana pi kada bane makhoi da sangse level ambi asi profession ama oina sakhang laga logi makha da chap chana ngak pi san bi kada bane loina na constitution ge article 21 gi makha leba ka si hingliba myo khudimak na right to a dignified life ke phangkom thokpa sing phangan kada bani aina su observation thamke Karigamo matamda makoina logi wangmada criminal chatharmlabadi misam yamna sinari criminal law se nagadabane madunatan makoi masana jana lambi esta sangsin bawalabadi pulisna phajinba amati charak pi pa yawno opi naibi ba ki thabak su tawbi yaro yamade broten sing the red chatpa matamda sex workers in masagi eba yawna leramba thoklabadi makoi ba phaba yaroi atumai namu protel adu burlo na yadaba mongda anglam liba mapu adu ki mathaktadi charak pi ba yagani court gi order adu da makhatan hai sex workers sing asna police ta Makoi ba aran ba mongda na tagana masana yadana sexual assault sing satai aino criminal complaint torok pi jaro ba dikudakta medico legal care chawna paikhat pam thok pa thabak sing yawna paikhat pam thok pa thabak sing ningtina pang thok kada bani media na sa makoi sing asu masa khang bi ha pa mongda photo mat video sing thatok loi da bani masi me da thabak tor ba criminal offense am oina lawgani Luna center of the state lega ki mekai de su lo semdok semjin taw matamda sex workers sing natragana ba khoige miu sing su jahon gadabari aina palle nakalambarom da maki mathakta akan ba action lokot kadabani Kavui Mothers Association Manipur gi apan bagi saktam kai bi ba wafum kamarom phongthok padan tana lamdam basi gi saknai rabe freedom fighter Rani Gadin Liu ba hunduna ngang khibagi tamak maki mathakta Kwaidagi gan legal action lobby and a Kavui Mothers Association Kamagi Secretary General Ranjita Kolmay Madikilgi President R.K. Sanahan bina pawis in the Pangdoragli Kakulung the Labor Zeli Yangrong Union Gi Office da IFSA Akomblo Pandam IFA Kanglamay Kil CL Kina Sing Batampaki Tongan pa CSO Singim Hutsing Saruyaduna Pangtoki Bamiba Maduda Ranjita Kolmay Makatan Hai Lamdamasiki Kelomi Amasun Natava Makti Aukim Nabanipurgi Apan ba saktam kai bi yabu wafum kamaro phangdorok wa asi yamna lebak thibane masida sunata nalamda masigi maming laira bi freedom fighter rani getin liu pajamna usit thawoi da bhongda criminal amani haibana singba wafum sing social media da thadok tuna india ki prime minister amadi home minister singba losing basingda tek doksen bagi thawok asi akan bhongda condemn tawe magi wafum sing adu ki meyokta hawki bu kumjali sing hani kon mathoi ki november konipande imphal police station luk kyan effort lokhana da complaint thangat ki bani FIR to gimakada handak mahaku matik chaba cherak phangana na lengang na thabu pekhalak pasi taram no ogi mana phongdorok libo phom sing atugi hairo badi mahak criminal amani haiba daiman bathok loi marapasina mahak tarai tarai na thadok pagin hauta logi matung ina lokhat pam thokwa akan ba action lokhat na cherak phangan gada bani Magna Rani ke din liu da ngasi usit thawai dana airak libo wafum sing asi ayeng na muk manipur galu sing ba hijam irapot na takana ber dikendra na sing ba sing asi da su airak loi aininga leite Magi mathakda akan be action lokot rabadi lobsing asna makal makha kya gi khongjang changsin gadi haina suba kata gi bawgi mi fam adu da kanglai ima lob kel gi president RK sanahan bina su markti aukina phong to ke bo wafum sing adu bo akan be mong da janing da ba phong to pa ga loina na mahaki mathakda matik jaba action lokon har balega ki mapam da taksin ki startup ke sel hayat for the chenava ani bel bigre Manipur lengan paikat pa startup program gi makha ta biba loan amasung subsidy ki sanpam ayale aiba case kamari lena Jail dalai pembi mari ki menung da ani Impal West ki district and session judge Goni Sor Sarmana bel pikre ngasi bel pikre pembi ani adudi basikong bazar dagi ningom bom mai paksana amasong kongba use kon dagi nong thambom Rocky ni makoi ani na security ka loina lupa lak amaki bel pon pira pa matung da bel pi bagi aba pi ki bane High Court ke justice taruk transfer tokre Supreme Court ki collegium amana recommend torok pamatukina Manipur yauna leba kasiki state taruk ki High Court sing justice sing transfer tawgre Presna phangba pau asiki matung ina Supreme Court ki chief justice NB Ramana justice U Lalit amadi AM Khanwinker ki collegium asina High Court ki justice sing asiba transfer tawna ra recommend tawki bane Mahoina recommend tawki ba matung ina Manipur High Court ki justice Lanosukum Jamir da Guwahati High Court da Andhra Pradesh High Court ki justice Asan within Amadullah Patna High Court Odisha High Court ki Justice Chittaranjan Das na Kolkata High Court Tripura High Court ki Justice Subhasis Talfatrana Odisha High Court Jammu and Kashmir Ladakh High Court ki Justice Dheeraj Singh Thakur na Bombay High Court masong
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जजेस पुरु सेंट्रल कुमार गौरव ने दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर तौखरे जस्टिस तनु सुमकुम जामिर बो ट्रांसफर तौखिबा असदगी हौजे हौजे मणिपुर हाई कोर्ट की जस्टिस की फमसी हांगदुना लेरे इम्फाल पावर पाइप द एलपीजी पुरकनब चीफ मिनिस्टर जाउनवा खनाखरे नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट की सरकम इम्फाल ग्रेटर इम्फाल मनुंग पाइपलाइन टिंगदुना जुमथोंग खुदिंगदा पाइपलाइन की खुथांगदा डोमेस्टिक पीएनजी ट्रांसपोर्ट सीएनजी गैस पीनब लौखलक्लिब खोंथांग असिगी मतंगदा चीफ मिनिस्टर की थाकता इंद्रदानुस गैस ग्रिड लिमिटेड की ऑफिशियल जाउना मिफम पांगथोक्तुना रिव्यू तौखरे पावसन हाई इम्फाल ग्रेटर इम्फाल की मनुंग लेरिबा यमथोंग लाख अमका मखाइरोमदा सतों गैस असि पाइपलाइन की खुथांगदा फांगनब थौरांग लौखलिबनी अहमगी जुमथोंग लिसिंग कुंथ्रारोम कनेक्शन पीरब सही खुदिंग मथंग मथंग कनेक्शन पीनब थौरांग लेरिबनी ओमजा लिसिंग अनि कुनमरी फाव की मनुंग गैस पाइपलाइन असि पीबा हौगदौरिबनी नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट असि मखदा वांगनोपो की स्टेट निफान गैस पाइपलाइन की खुदांगदा यमथोंग खुदिंग चाकथोंग गैस फांगनब थौरांग लौखलिबनी गैस पाइपलाइन असि मपुंगना गुवाहाटी दगी डिमापुर दगी कोहिमा अमसों कोहिमा दगी इम्फाल यौना पुरकदौरिबनी ग्रिड असि नापुनब पाइपलाइन की असांगबा असि किलोमीटर लिसिंग अमगा चाटुक यांखैगा तरुक असि मनुंग मणिपुर चौराकना किलोमीटर चामगे असांगबा सरुक यावरे अहोनोपो स्टेट की प्रोजेक्ट असि किनमक अपुनब सेनफम असि लुपा करोड़ लिसिंग मापन चनी हुंफुक मंगा पीबदा सेंटर नायाबा पीखरबने इंटरनल गैस ग्रिड लिमिटेड ना इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वर्ग तोगन तोगन ब कंपनी मंगा गेल IOCL ONGC OIL अमसों NRL की अपुनब बैंसर अमु पैकेट कदौरिबने प्रोजेक्ट असि मखादा अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम अमसों त्रिपुरा गुवाहाटी की पाइपलाइन PNG अमसों CNG गैस पुरक मियामदा फांगनगदौरिबने मसिगी प्रोजेक्ट असि मियामदा तदखम लेतना नेशनल गैस CNG अमसों CNG मियामदा PNG अमसों CNG मियामदा फांगनगदौरिबने मामौना मरान सिरखिबा नमित खरनि की तुंगदा हानकी उत्तराखंड मिनिस्टर मसामतोमदा सिजग्रे मागी मसुनुपीबु मोलेस्ट तौई आइदना मंगोंदा मागी अमंगनुपीदा केस अमा थांगतखिबा की नमित हमनी की तो जुमसकशन नमित उत्तराखंड पॉलिटिशियन राजेंद्र बहुगुणाना वाटर टैंक अमगी मतोंदा काखलका मसामतोमदा नंगैरा कापदोना सिजग्रे मसागी सही हुंफुगा मपन सुरब मिस्टर बहुगुणाना हल्दावालीदा लेबा मागी जुमदकी इमरजेंसी नंबर 112 दा पुलिस दा फोन तौके मसो मागी सुजात तौनबगी थौरांग अदु मखोयदा खंगनखि मफम अदुदा पुलिस थुंगलरब मतुंग पाकनरब जुमलोनरबसिंग अमसों बियामगी ममांगदा मांगना मसामकना नोमैदा कापसनजगे मागी मंगनुपीना मराल सिरकिबा मतम अदुदा माग यामना वखल नुंगाइखिदे हाइना सीनियर पुलिस ऑफिसर पंकज बदन हाइगे पुलिस लाक्नब मतम अदुदा मिस्टर बहुगुणाना टेंग अदुगी मथक्ता लेपतुना लैबा मसामकता नोमैना कापसिलगनी किहनबा अदु मखोइना होगे लाउड स्पीकर अमा सिनदुना पुलिस नमदुगी मतंगदा तोकनरब मंगोंदा वरी साननब होनाखि अदुबा महापु मिनमदुना मरान सिननब होनारिखिबनी आइबा पॉलिटिशियन अदुना हन्ना हाइगे तांगकमददि महांगना कुमथननब थौरांग तौबगम ओके अतुबा मदुदगिदि महाक मथबाक्ता मसाना खंगुदुना नोमै कापसिन के मसुंग मफम अदुदा सिगे मागी ममौ नुपी अदुगी वखत मिस्टर बहुगुणाबु अकनबो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पोक्सो एकी मखादा मराल सेगे मागी मचानुप अजोय बहुगुणाना थांगलकिबो वखत अमदगी मंगोंद मरान सिखिबा मागी ममौ नुपी की मपा अमसुंग जुलोनब अमबो माबो सुजात तहनबगी मराल सेगरे कांग्रेस पार्टी दिलेरंब मिस्टर बहुगुणा लिसिंगनी मंगादा एनडी तिवारी गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट अमोयरमे रोडवेज यूनियन लुजिंगबा ओइना मांगना हल्द्वानी डिपो डी महोत्सव द थबक तोरमी अमसों अक्टोबर 19 दा रिटायर तौखि NCB ना आर्यन खान मराल लेदे हाइख्रब तुंगदा महाकना नंकिबा अवाब चैना अदुगी मराल कनाना ओइगनी हाना NCP ना हंग्रे ड्रग्स ऑन क्रूज केस द बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की मचानुफा आर्यन खान मराल लेट्रे हाना नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ना लेपि वरेप अदुबा थागलदुना महाराष्ट्र द गवर्नमेंट पाइबदा यावरिबा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP ना मधु वरबदि माना नंकिबा अवाब चैना अदुगी मराल अदु कनाना पुगनी हाना ngasi हंग्रे NCP की मतम मधु की जोनल डायरेक्टर सामिर वान खेदेना लेबा कसिगे मियाम द पाकोम पिफम थोगी आनसु NCP हाइगे केस पुंबा अदु महाराष्ट्र द शिवसेना अमसुंग NCP का लोजना लेंगाक पाइमिनारिबा महाविकास आगादे MBA गवर्नमेंट बथुकानर बहेना फाक चाउना लक्तुनबा मकी सरुगनी NL एलाई कांग्रेस ना हाइग्रे
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯑꯣꯟ ꯀ꯭ꯔꯨꯏꯖ ꯀꯦꯁꯇ ꯑꯔꯤꯌꯥꯟ ꯈꯟꯕ ꯐꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2019ꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯔꯥꯜ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯕꯨꯔꯀꯤꯅꯥ ꯐꯥꯁꯣꯗ ꯃꯤꯆꯝ ꯌꯥꯡꯈꯩ आरꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯨꯔꯀꯤꯅꯥ ꯐꯥꯁोꯒꯤ ꯃꯖꯧꯔꯤ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯥꯊꯤꯔꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯤꯆꯝ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯃꯥ ꯇꯥꯎꯟꯒꯤ ꯅꯥꯗꯤꯌꯥ ꯒꯧꯗ ꯌꯧꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯗꯨꯅ ꯃꯖꯧꯔꯤ ꯇꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯁꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯔꯥꯒ ꯃꯔꯤꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗ ꯃꯤꯆꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯇꯔꯥꯒ ꯇꯔꯦꯠ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯦ ꯇꯔꯥꯒ ꯃꯥꯄꯟꯗ ꯃꯖꯧꯔꯤꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯗꯤꯁꯃꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯇꯔꯥꯒ ꯃꯥꯊꯣꯏ ꯁꯤꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯀꯨꯟꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯣꯟꯅ ꯍꯥꯠꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯁꯦꯝꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯄꯨꯡ 94ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯣꯟꯅ ꯍꯥꯠꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯁꯦꯝꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯈ꯭रे ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯐꯪꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯖꯤꯄꯤꯗ ꯄꯨꯡ 23ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯅꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯄꯤꯈ꯭रे ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯕꯨ ꯂꯣꯟꯅ ꯍꯥꯠꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯁꯦꯝꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯅꯦꯝ ꯑꯁꯤ PM ꯔꯨꯗꯣ SK ꯀꯧꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔꯅ 916009025409ꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯊꯤꯝ ꯊꯥ ꯅꯥꯗꯤ ꯉꯥꯏꯇꯨ ꯑꯣꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯔꯒ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯣꯟ ꯈꯪꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯗ ꯂꯣꯟꯅ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯁꯦꯝꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯁꯦꯝꯂꯁꯤ ꯑꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯐꯪꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯡ 94ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯅꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ DGPꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯄꯤꯈ꯭रे ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯊꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯐꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯡ 94ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯐꯖꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯤꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃ FIR ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯟꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯥꯔꯆ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯡꯗꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯎꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯡꯗꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 8 ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯥꯔꯆ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯦꯟꯆꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯥꯛ ꯊꯥꯡꯃꯥꯡ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ FIR ꯑꯃ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭रे ꯗ꯭राइवर अमदी हेंडीमैन चेनख्रबा लीख्रु ब्रिज सेमजिनदबदा MLA सिंगना मई हौना साउग्रे तोगन तोगन ब लंबी के खुदोंथीब थौदोक अनिदा ड्राइवर अमदी हेंडीमैन चेनख्रबा लीख्रु ब्रिज थौदोक थोख्रबा मतुंग नमित तरानी हेंजिलक्लबा फावबदा बारी लेनब अथॉरिटीना सेमलमदबदा MLA सिंग माउ लोसी डिको अमसों NKC तादोबी मई हौना साउग्रे सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनब माउ पुलिस स्टेशन कोनब चाकुंबई अमसुंग मखान की मरक्ता लैबा लीख्रु ब्रिज असिदा हौकिबा मे 12 अमसुंग 15 थोकिबा ट्रक एक्सीडेंट की थौदोकता ड्राइवर अमसुंग हेंडीमैन लैखिदबु की मतांगदा NKC ना पाउमिसिंग हाई लीख्रु ब्रिज द ट्रक एक्सीडेंट की थौदोक अनिरक थोख्रबा मतुंग गसि नुमित तारानी हेंजिलक्लबा फावबदा मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना ब्रिज जिबा साजिनबगी थबक अमता लखोटबुदे थौदोक थोख्रबा मतुंग हौकिबा मे 13 चीफ मिनिस्टर हाक्थिंग उनदुना थिंथबा तौदना यंगसिनबिना भाईजगिबसु लैग्रे माउगे MLA दिखोन हाई थौदोक थोफम असिदा हौजु फावबदा करिगुंबा थबक अमता लौखतबा असि लाइबक थीबनी थौदोक थोफम मफम अदुदा माउ पुलिसना साइनबोर्ड खरा थेटपा माउ स्टूडेंट्स यूनियन अमसुंग ड्राइवर यूनियन नुंग खरा पाइसिनबा नदना करिगुंबा अमता लखुटपु उद्री मकाताना लंबी असिदा चाथोक सिन तौरिबा मियुसिना खुदोंग थीबा थोक्तनबा मरी लेनबा सिंगना मियंग जंगदबा असि नुंगाइतबा फावे याइटीवी लोकल द मियुइ मगाना सासिनबा जामाबंदी सिनरगा लेंगाक्तगी यामलबा सेनफम लाउथोंगलमले लफुसिंग याइटीवी लोकल की सोरा रोम थांगबा सरुकदा लैरिबा लफमसिंग असदगी सोरादा लैतबा अतोपा लमगी मियुइ मगाना असाबा जामाबंदी पता सिनरगा मणिपुर लेंगाक्तगी यामलबा सेनफम लाउथोंगलमले हाइबा थिजिनबदगी खांबगामले हाइरिबा मियुइ मगा असि मरि लेनबा अथॉरिटी सिंगना फागतबियो हाइना 44 याइटीवी लोकल लैंड ओनर्स एसोसिएशन सोराना लेंगाकी पुनिंग सिंचिलकले
ngasi YTV lokol da pangthokpa pawgi mifam amada wafam asi phangthokladuna association asigi president MD Nazim Nahai hokiba April 9 ki aganbada ASNSO Thawal Moirangkhom ningthembi na luchingba revenue department ki team amana yamraba security force ki aga loinaraga 44 YTV lokol ki lam punamak manipu lengana leisille agoi ba fencing tawragani an bulldozer amadi JCB sinaduna nampu hafuda yumingkhol takhaiba hawrpada miyamda chawna muknabagi thokdok thoki Maduki madung lam damasi ki minister gi office da minister jauna lam mapusing ka officer sing punna phami na wari chana raba matung da mafam asda resurvey amukana taw haina janaki yanaki badugi matung ina Efrin ko ni pandigi hawna resurvey amma ASNSO Thawal emning themin luching laga sataba hoki resurvey asida sora rom thangba saruki jumba made ingkol gi sar punna jum kun mathoi leibada ingkol amadi atop pambi kharana mapu saraga lengak tagi sel mayam amalauraga jonthok lamba thengnare Nazim na makatan hai kibada 44 JTP local ki mamangda survey to kibadu English singa bakasa punumpudra nifan umpudra mafan adu aita mafum asi part on leiring ita hi tong to na pang to kiba survey waibana hauju leiriba dak number na singbada khara khaji khenabari survey asida thengnai masijo official sika punna wakal tamin raga chumtok pita pamari lina ba singha hona bi haike tungda lafum jonti haba lawma pusing aduna masa pasa ki lafum da law jon kiba leite aina thava warul sing thelaga mari lina ba singi pungning chingsin ge Manipur da ahan boyna re victim amagi mama da lupa lak kun ga banga makai gi compensation pikre gumza lising ani taraga manga gi December kun manga ki numidang da masari sahi chumna dagi mari ga tha hong khak tangai ri pi masa amabo sankon da fusilag ikai kumna ba mangan bera ba batung da magauri me tuna har ki ba case ki wel da matamadu gi special judge pokso senapati oi ki aribam dautu ne zurina Julai kontra lising ani taraga ni panda chenri pi mi adu phatok pi ba galoina Matagi demit Julai kontraga matoi lisingani taraga ni panda pang thoki ba mahake sentence yani ki order and sentence the victim no bimasa adugi mama da lupa lak konmanga lising jang kai amsu lupa lak ni ki senpang compensation oina pin da ba piram ki ba order ki batungina manipulenga ki mari lena ba authority na puna lupa lak konmanga lising jang kai ki senpang compensation oina pikre arabi the content sing asigi marwe ba pau khara asigi pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asedagi yengbi bakpuna mapathaga sari channel asana tomda kana rabadi subscribe to be subscribe to be like and share to busu copy namako amagana thagazari